Ia le lofa maleanga le lei o le tua, o le sa tapu, au ina lo tō so I fua ma le mātou walo, fai foi on tātou fai fai loa I le nei aso, whata lofa ma fai loa I atuai, I le mai mo mai le pura anga sa mo a pia mai maunga tele se iau I maunga iti, whata lofa le tātou o tunu I ona tūlanga wha pēr, ia, ai mai se o le wha fai loa I antu, I le tu vai o le tala le lei, so se e kale sia ke siano tonu le tulu. Te mama tina matua, malo le talo, malo fo le tāpua. Ia, o le whaawa wila ni o le tātou por kalame tupu le whaatua tua, o le taulongolongo. Ia, le fuku mātou whaatasi ma le tātou laulau masani, le ua whio mai le whio ngā pātele pa le tāsala leota, pe fo le whio ngā te akono tuipea, atonio tuipea, ia meise le whio ngā whalitua ia niva e te lasi. Ua le whaawa wina o le tātou whaamoi moi o le yaso, ala mai lau mai moa. Ya, atalo vatu la ufiong patele, la ufiong te akono, se foi la ufiong al fatua. Ya, atalo foi la tu fala vea, que foi la ufiong al wengale. TV pumana, atalo foi tato puleanga, malol folau, malol soifua. Soifua manuia, ni taia. Ya, malo fota watai. Mal kwa tiken le mafuye. Ai. Mau falongo tala no tanga tele mafu. Kele ila longa ya ui. Nga wa o tele kele falongo no mafu. Kele ya lo falongo lo ni mafu. Se foi nga lo walwai. Malu lo. Ya ai mau falongo la tala no tanga. Fa mai le mafu. O kele ilo se kenina. Alo luai misalola alonga se me tele. Ai fa mai nga ba ku ngi mai fa si ma lo si o mafu o molo misa le pa nga o mako no saliu ai lu campo pe ni la pta ingo fu ye mo mi mo ngalu malu yo ai le ai le si pta ai fa fo se ia ele mi vo nga pa fica ele ali nga oi Folia se ngalu fafua ele fati. Le lo fomalanga le o le tua e ka ko tu. O mele lo ele mamau ese mai o mai le mafong. Ale li o le ye ne yo. Ele le fo. E a ka mi le ye ma. Ya, ele vo tatu tel nom dat sabe vali. O leo tatu ia le lava tatu te ia va yaso ia le vai tau te tu o que tava ia a pe e si aso tele aso fa aso sale ale il calena le cale sia cattolico o le tau la lata mai peila o le fio e o Yesu le lan ia o le aso pentecoso ia male aso fa aso sa le aso e o malia ai pe ma ne il tatu no ia ngai va ngai tatu amata tu ile fio o Yesu le lan wale sa no fo ila fio pa le tatu por calamita lua pe o le o tu wale aso le aso sa fa mana tu le sa por sa le lo fio pa te yo lo ngaro be tu le fa fo ia tatu puleanga ia ma tatu pa fo mai la tu uso mo fa fine foi ia lo fie atasi mai tatu popala man tu fo ole vai taimini ne ole church call calendar po le kalena fa vai tau sanga le kalesia lo tatu ia ile taimini ne ole to tu fa marum patpatia fa fongo fo MCC le ia I fai tau ngo stai tasi winga tu sare ngal venga le di fa ole lon tu le moli mau le so man mere ngi o ko le ia ele ko para ai ka mai kula I folo pe o tanga nal vai tau ne o tu fam tatala ino tala anga o mena tu mo le mena ia Yesu e lon tu o lo kam fai pe kau koso mai ma fo manga ngo tanga wale fatel tunu ina wai fai ka fo ya nga mal na mom tal tunu le wingo to tu fa le tangata fa le la le soi fu fa le anga le tatu te tala no yaili ni vai tau ya pe ole winga le ka ko ke fo la wai le
ia o le taimila lenei anga ia tui i le aso whaamamalu o le afio a Iesu le la e pe i o maana i o ngi waikau kalango kongwa le vaenga le ia le au sooma matamaita Maria Magdalena Maria tinau Iesu mai la tu sai nate e whaapena le talaanga le kalesia e lima se fuluaso o ia fast fuluaso no mobile whaamaluina o toi tue leri fast fuluaso mawai ia na fiole o Iesu le la ai le folfolanga lo tato ni faalo le afio lo tama e wina mai sosani mo tato au te tonu lapo nala le mafo mai le vaenga le tau le novena wa ina fa na uma ye lo le vaenga le novena I vaso ai fa malulo le salu le sfu beila ole matango fie ole novena la le e momoli le so anga ya tu le pentecosto ole afio I folenga pa ia o le o ngale le kalesia ma le mau ia na mutu ai talo fata wana waia te mai tai ma le wainga uma le o tatoli I le auso I le nawa I te mea ato ia o na o lole le aso lona limas fuloaso ia fa mamalu e lole o le sitianga o le pentecosto ina wafio I fo le tasi o le operation na tol o le anga pa ia le o le tu e fa Sofia mo nga lua wala so male kale sia mana banga fo o le pentecosto fo o le manga I o le tala ai le fo I fa tango fo I mo ia ona fa Sofia le nga na se ia le tai o la so I Peter e po Simona ia on fa pena le na tu la I male to male o le se mata o le se fefe o ia te ia me alo fa le nga pa ia le na mata lo pe o le fa atu mwanga le o le amtanga nga benga ba tau sanga masan ia e pe o le mana ia na o novena e anga ia tu ia e tape nai lo tato lo to I fale tu lo ia mo le fio I fo le nga pa ia o le tasio le taston pa yo le tu ia o le aso fa na o le kalesia mana vanga fo ia ma wina to e lo le so e folfola ia ka ko ke mal mai ke le va venga ngo fa ye ile malo si o me alo fa le nga pa ia fa tu la so wala ku la ngo fo yo la to lo to ma fo fa e se fo ya fa ngai tia e pe na mo mo fo ile e si to ma pipili sa no fo la tele ia no tu la so ai si fo ia si ngo tu pe po le se me bi fo ia la fa mo mo fo ile u po le li ia o le se si me alo fasilia kulo Iesu le to tu le fo ia fa malolo ina ia mal me fo nga ngaloka ia pe telu fa pui ma sai me o me fili o me ia pe ona sa waia a wina I fo le nga pa ia o ile le angelo fo le ma fa sa lo kum ka se fili sa vale kwa pe ke lo fa la no I lo e fica I ko fa tu ia pe o me tau tiena tupu e fa ter tonu wai tatou e le ai e ungi tala whaafangongo po tala whaakaika a o me moni tupu le siusi o manga le o le tua ma le tangata I le taimi manu ai le tua le tangata le tua lona ia le songa fua wai umalo le pentecosto le songa fua mo le whaafonganga fo I tatou pulanga ma I la tau fo lo whatasima e manu le aso pentecosto le sa o le songa fua so ai ia lo ato faina le kale sia o tama o le aso le fininga lo Maria e las fa safo ia e o ngame o ma ping ma fo mai au no le to fa talo fo ia fa Sofia le ngang pa ia o tama pa ia sa ia ne ia mai ke minga ia Ioane Paulo sa wa ia pentito ia e o mai la ia Francisco fa mo sa dia la ba nga ia o tama o tono kalena kale sia ai o afio me le fa pela ka ko kalongo nga I vai nga fa pelina nga ta mo muta ia I tama ia mai la to sai a o se va nga ta o mo tato o le ase sa o mo tato lo ka ko so I fu fa I nei wa tu pulang I me le tu na te mi fa na to mai tato lo tato to fi pa piso ma lo tato o la tapu vai le tu ko me o mane e fa ma ngi o mangi me tu ia que foi a se fa ko e re ko ka kongo ma nga I lo ile tu o se fa so tu le wingo mai taimo mai tausa
Ma lo fa te. Ma le mele na ngata le sa nga le fiona pate le tikena. Al tato sao. Le tato sao ye le mele. Io. Ole fitalinga fu ile Yesu. Amu ia e leva ai mai ai fatu tu. Ole ki a tole na e tato titilo ai me. Ole taton ma fatu tu. Toi tule. Alwa ya pela o kakole kilo fa tangata au lotu fa tangata fa le fatu tua i le o onga le kalisia ma le fa maunga o mena tupu sa oi patele o mena tupu a tatou le fatu tua matalitona ona olole le me folele ia peia nga se upu faalele ku I faalele angi o faalele angi o koso mai le la koso ku I koso mai wa ese al sau ale me ole fatu tu me ton ia ya ona fatu malia le ole titi o tangata iai wa tanto ele o folele fa pala lasi akua o komekinga ele e faku ele upu ile ngana fa samu fatu lo titi fatu malie langa yei kanga ka wo ba yei le ver o se ele I wusu po fe ei ma fu ele makakal ke I alkala ko el kumai o ai fai mai me fai kalu el mo so nga oso ai malama ma fatu tu fatu maria le titi li mai le kungi me le kalesiani o nga e fa male pe ai le saufa ingo tanga vai fo ile temilini le lava ya wa mai le evangelia tala o le totu Yesu a upusi o mea o tua tu le totu Yesu o mena tu ya le nga fainge ile sanke akuni wo faali le ala yema nga mangingo lava ko lua le nga o faale wa faale longa na fa ku loleli ma lo manatu ai fa mai le moli mawuluka o le tofinga o le areto na toi pupula I lo la mata ko e fo I lo Jerusalem a le ole nga oi a le lo ole o kunga le pi vo le mo ka wo mai fo isi me pi vo le fo ka apel ku unga ba o le kaula o le mo le la ko nga wa ko ka po I fa pengal longa ka e ki ngale manga yo mel fu ale mo lo le ar ko pe ale o le ma fu langa le manga o malo ai le o le nganga na ia fa fia ma ne ia le nganga o le aso o mena ele na fa ia me ia e fa pena fu la I wo makalango sorry pe fu le o kalango o ngau o mai mau aso na muri ai ma fa longo ai ma ale ai ke ia le mai si upu la mako ke ia wa lo mu ia mai nisi o ki nganga mako ngal mako fai me fa mai ko e o ku mo le ai le tino le ai I lo angelu la ye a fai o ka mai o ye angelu o ko le pule le lang le ai sei si le ai am sei si me o le al ko inga fai ai le winga le fatu la I o lo titi ia I le mena fatu tua matalitonu o le fakunga le o kako kiki ia vai la le manga I o le ngai vai mo le koe le ngsa ngopa ke mo le koe fe pe kelu a o ka ngaka fo il kaimi o mau mai Yesu fe siri fe kawai fe koai fe la wai ia uso ia ma le kokingo ai vai le tape nanga I le si le fia le li nga o fai vangi kanga
ai ngā whio ala li malonga konga e ngā whakia la kong whaia ngā. Ai le whakwhakunga o ka ko kiki whaatanganta pe a te tala leo langa i le ri koe e au mai a le ri i le malusi anga whaia i ka ko. Ia o la kukalea ia kilo whaatanganta a lotu le. E so fina ngalo ni. Alo whaasoa. Whiunga tia kono wa bewula whiunga pātele. O ngongi a mai tau le ka ko ke whaasolo solo le. Ile toe tuo le li manono mali. Ia o le tolu ini o vai aso le pāseka, san pāseka. A le tau tia ngā atu le ono vai aso. Ia o le whiua ele o Yesu le lama. Ia pe o na le ono na vai aso le sana. Alua i loa i lesi a sa soa. Ia pe o whamna tunga ngā Pentekost. Pe o lena sa unua pātele. Awana na whila. E matango fie le sa unua ngā pātele ma. Tia kona siawa. I lea lofa sisili ese o lea tua e whaasoa mai mo tātua. Ana while e vangalia a ruka. Le fulana au mai e rea siawa vaenga. O le le tali tonu le tōlua lea. Ia e mai se o whawhine na o tunga mau atua toe tu Yesu. Ia e mai se fo le tali tonu toma ana lewa ai tango toma le tali tonu. Pio vaenga ia le whaelo mai le wha solo mai le alofa le atu. Se i tu mai ia i tātou foila. O tātou tali tonu ina e tu atu la e tōlua lea. Ia lina pio tāunua siapa. Ana le o mai Yesu ma le au so i whaapotopoto. Si e Yesu le areto. O lo tino le nei ma lo toto. Whai ma whaola tanga o tau le lalura. Nā o tau o atu ia. E tala i atu. Le tala le lei no uma le lalura. Ia pe ori i whato ata i tonu e tangata ia. E lea lofa silo le atu. O na o lea o ia whaa. Ti le a leto mo ia sauno. Ang lo tino le nei. Whai ma whaola tanga o tātou uma le lalura. A tau a ai, tau te ola, a tau whenua, tau te ola i o le whaavava. Pio vaenga i e wha manatua toi pēr, ma wat fwoi so taita mai mai. O no le tū langa le toi tū o le tū. E o le alofa silisi, e le na alua lua, tātou whaalongolo o whai le upua, a le toa lua le. E le i mū e o tā loto. E le i mū e o tātou loto. I le whitalenga Yesu, mga luenga ma venga, o ia whaalia mai e ala mai lona tautu. Ia a whai wa mū o tātou loto, tātou whai a lo sa ngā luenga, i le moni. O le moni a iai, o le sakala meta, o le Eukaristia, i le fio whaalilo Yesu i lona tino manoto. Le osi tauranga pa i o le misa e whaia pēr e le osi tauranga, wa le osi tauranga o le suiva ia leo o le atua. A mu ia tātou e kālesia o le ia le tamau a inga whaale anganga e whaasoa mai ai, whaatino mai ai, mi tātou tali tonu le moni lea, i le alofa o le atua mo tātou le aso mo le aso. A o tātou la, tātou te visilif, o tātou tali tonu ea, ma tātou ngā lulue i le moni lea. O tātou whaatua moni lea o le atua. E ala le sakalameta, e le o singa o le misale, e le tua inga sāpo o le whewhi au. Ina e tātou taritonu wina, le alofa sisiri. Le ala ave mai ai nei māsina, tātou taritanoa i pia. La e la unga mai ale evangalia. Le mawhaina ave sea le alofa le atua ia i tātou. A o tātou la o tangata le tātou tsoifua. O le asa tātou ngā luenga. O le asa tātou tari atu. O le asa tātou whaatua e tusa ma le moni lea toi tū manu malo le li. Manuele aso. Malo, whaafitai, tai lewe leo whionga tatu. Pio le sivaenga tā, ua lea nai sauno, e leo whionga pate. O whai taunga. I le vai tau i lei. Ia, e le vava ai atu lai e. E se le on nafi le na whaatepa i Yesu la uli le i le tofu finga o le are. O on le evangelia fo i o le aso.
Ko me Yesu e fa ke me ai le a. Ale la lang. O ala lang me ai bala. A me ai le ola e fa va. Pe yo e se le fata wa ina le va. Nga le to inga me ai le e sa no ye Yesu fetela ye fa. Sai lo con le. O le la Le sa le lo Yeah. lo si. E va pe pola sa wanga si ko fe au le va. La ka pang mo ye. Ole manga ye. Ole so tanga le o fai tanga la sante nei le fo asu ka ko ki sa ba. Wa mungi wa. Ole manga ya la le wa fa ma ko mai ko ngale. Ole sabari ngalo ri e ma. O wale se fa mo mo. Mo ko ma fatia loto wa le ka lo so. Ka ko fa mo nge sa ka ko ka male pe si ka wa ngai o fai le singa ko ya sa fa mo foi tanga tole nu uma o yo le perfect sa fai va venga me uma e fai se kula nga vo le kilo me kanga ko la fai tu la fo me maloma na ese mar ka ko fai nga ma e ale la wo ti mali kulo le ngan mali ka ko kama ya o le lo pola me aka ko ya o fa ngo nga o le se fa mo o lo wa fa nga wa la to wa po kulo ai fa fo se ya e o kiriki ai mafufa malo to la wali ia le to tu ole e lo kali kongo fo en fa longo le talang ko ku ai lo kali inga lo wali ia wa fo ya na fa pe fo la ta tu se longa pe o to mata tu te fio va ai tu tiro tanta e ai nga e fa mauni ai o le fo le justify e fo le tu spa ie fa mauni ai tato maule ia o le to tu Yesu e wa kalkala fo la ia ile falawa aso uma e pe o fa manatu mai o le tofi maranga lenga fa tino o le mori mau le mo tato o le to Yesu o le fa tino sakrament i fai fe aula i tu lo fa o le tom fai e lufi ta ma fai fa le nga fai le sakrament lo karisti e fa pe fo i afionga tia kono fa le tuo la fai lo la to tut le la to moni mauli e fati no ngo la to fai i aso uma mtai mi uma e pe la le nga ona i le a woni ia le me no tofi le il fa la wa ko ka fe kuli kai pe wo ko fa sofia mo nga ruai si ko kuli se e fai ka kala mo pe fa ma un e wa kula fo e kala ngoi fo ia ba ngai tai matina ia o tina Yesu Maria Magdalena Maria kel ia pe o le tala ne la o tai mai nei le la ia le tala le evangelia ta ne fa pe wa fio Yesu le si tu o le vai ai ela ai kuli lo inga ko ka ngaka lo mo tutangata o kule e fesile ku Yesu o le vai ka uma o si lo fiere le Yesu pe o ka mai tangata ba ke loanga ko ke mai ke or ko fia ata ma ka mangi nga fa fanga o to talo ne ile nga le limu fa la ma mangai ai ke lo me nga ko ke mai tu le va a ko ke mai sa ili me ai e pala sa ili me ai o la fa va ia o pe o na sa no tato ali ala fa tino ale li me tau ai ona mo me tanga o le la o i no le upu fa mtano o lo tino ma lo toto le me ai moni le o le me ai na to mai le langi lo ngor fa mu yanga na to mai le tu par pala mai le tu e kalesia ma tato ia la ka fa mkala ku ai se va ngai te ona ile ka ko fa fe ma ko ai fe ngulo ki ngulo ko kulo ile ai le o le fa tino o le anganga o le koluse am o le toto masa o le rio fartanga e tatu como fai pe Italia na me o mo fatu tua e o le winga le sanonga Yesu a ko le ai tino mo lo toto inu e pe o ngai la fionga le tu le la kulkulia ko mai ye Yesu fa pe fo la ko mo se lancho le asu ya o tu ai sa uno sa mai Yesu ye le winga mafuama ina ia tu le loto fa tu mo loto ma fofa sa ili le ola fa va o ko ke sa idea me pala
pe ka ko ke o fo e fie me mo ai me ai ka ko ke le fie sa ili le ola va ko anga lo ka kalo ala i furtai au mana tua le tua lan o le tastol pa ia fa longa kuluse o me va pe nga fa sina talo fa aftai a ti e lo sa ke anga i po fe lava ia mana tua fa sina talo fa aftai ia po le o mo fo le aso o vanga o mane se o vanga o mai patino il fa manuino le tu o patino le o Yesu tu e yelo tino mo lo to le tatu te su ya so ma so e o fo le la mo le u ale pa ke le o tia kono le foi luku uma so o le nga fa fa tasi le o ka ko sa o nga fa ma usali e lu ka ko va ai e ka ko kam foi e la unga inga fa ma mai foi i fa tu mata fa tu i le kale si tanga ta ulotu me mai inga e kam foi e nga wa mai loto i bainga le o le upole le kam foi fa matala le tu le ka fa la kala ka i ka ko nga ia tu le titi te isi atu i luma le ia ele fina ngalo tato li nga ia o ngi o ka ko o le fai ma pe ka ko ke au ka fo isi kai mo le la pa o me umanga o nga venga fa ola le tua alu tato li me ko nga fa fika o li mo ka o lo tino mo lo toto na amor kolus inu ia ta ma fa ia o le o fa le nga le na e se a fo nga le tua e se a o ka ko ia i lo i le la langi le tulo ya ona misike dio ka ko fa nga le tua mo lo na lo fa tangata ia au ka ui manga me ia o le fa ola ina tato lo le fa ba lo fafta no pe ole natura le ole tangata ke siano lo fionga te akon pe foi le pe se me no foi le ele ma fa ele ma va ngale alwal misasa o mal misaya ese me fa sanga ya e ma fu ai le natura le fa ta ole le tel tum ma tanga Yesu monso tele va venga na fa fanga fai va venga to fila reto fa pula ya ai le e ave sia la toma vova ya pela le boli le ngo ya e ma ele fisilia to Yesu a fe mele ulila nga ko nga me ki ngo fo Yesu le ma ki le lo me le ku pu Yesu se me so fina ngalo mai o ke mang kuale ya se si fo i tama o se ta uia o se faia o nga ma se awa o fo i ole o le kelo sia o so i fu mai le kalesia le fionga ia patele o le vito se tulo o le so kongo a fa mai e ani sa o fa singa o ka komisale o le sa o ke la mai le sa i kwa le mesa o lo evela o pasto o ke mon kwa le ia le fa kongo le ma kwa umi a ko lo ma vo fa pa kele o la le wingo le kala le i falawa ka mai ki le moku ka ngaka ma fanga i falawa i lima mai e lua la po le aka mai i a po la fa o ke le yo la fa mai le tala le fifia ele winga tele i mo meo ile i a male ai o upu yen fai wa tango Yesu wa sila e ona fonga le langi wa faafetai ma tofi o upu anga e luanga mai pake wa faafetai wa tofi io o fa ia o le ala ngame mai vai o ele fa pe wa ma o nga fo le mo wa ofu kamaka io o le tele ma le fa tupuina o mea avea ma le whaatuatua o mea te tufa atu ma lo whaatuatua e au ngamu tangata e tau mu whai tangata ele taulia la pe tu mo ilo mangama pe le ai sili o na taua o mea e whawhanga ilo whaatuatua o se whaataitainga o ai o iei se taleni mai le kamakiki Fasile o yengi kom ngal ko mai ki ale le ku ile fa val vale manga i e ma
ma falawa ia pauanga mai amai o le ale me o mai ele faso a faso le suafa le li con que va ia faso ia manga ia yo sianga ale pi o ile le falu lo le manga ia sa manga pake ba ai me ai awole matau i me ai pa ai matau i me ai o le ola ma wai le ola fa ia wale fetala ia Yesu le polo fa ku ele eukaristia ia o le foi uli mai le la na tu tonu a Yesu i le mea e soifuai tangata a ele ai e te le ola pe atala noa i le ola whaatino a ele ai e te tau ona e ai ia maualo marosi wa tu i ai le ola mafuta o Yesu ia tato aso uma taulanga pa i o le misa mea ngai ringa whai taulanga pa ia mauti noa e tau mafa tangata tau mafa i le areto whaaleanganga nga e alu lola i ele whailau whiau o kaka e ki vai o iei iskaka o mai a le misa ki nganga e kaule uma le misa sa vali lo ki re koe whako a koe vai fu i kai au si misa ai lo ne tangata nofu ia lantou whaatoanga ma o lantou whaleo o mamafau fau le alofa le kilo lang whakoanga kilo la e alu e avelanga anga fuolana o whaile leanga le maketi ai tala noa mai e tangata ele whapeo mai e misanga o mai le kalangoa mai a oia me le alengu ko anga me le misa e ese ale le tō whale whatuwhatunga titi o le tangata ma le tangata e kaunga kako malama le ia o le mea nae leino o whaafitai e le whaia se misange misi kai au lea misane misanka au mi aso uma le afua mai le me e oso e ai le lai o le me ngoto ai e whaia pēr lava le nei taunanga e whawhanga ai tātou manga ia i le tuunga Yesu ma tuu o ia o lona tino o lona toto e ala i tā mafa o se whailonga wa ia tau mai ai pēr i a tātou pēr ia o le ola wharekinu uma lole aso ke le ai wa fa longa ku a makanga keke o lima o pe wa ele me longa winga wa mana o le tino i se mea ai i se isi fo i pe o le mo sa se tu e te tau no e le ma fa uma fa lo i umi ka male e te tau no e fa penal tangata e te tau ona fai se tau mafta a le wa mai Yesu ona o le tangata o lana o le mele mana o mia ia wa fio mai ele li fuma o le areto lo toto o lo tino o le me ai monine kaku makau i me ai mau ai le o le fa alanga o le kau mafa ia le vea mali ili kausu la e fa so mai ale i mai ta mafa ke sa valia kwa i pele iso manga le ki vai so ke la kwa e ku i kau kalo fu i ma ia o kusa o le lo fanga le nai au ele ma faina e lantu faianga se afia ele se ai ngasa mo ele se me a ole me ai falenga o lo fa tu mo lo tetto ole me ai ngai ka faia sina uma mata a ka ko le ko angala e ka ko le man ma lo fa te fie fa poco ni ai na ele fa soa fio ga pa tele ma na fionga asiava ia ole vaenga le tala noa i foi le utato o mai pe o falawa ma e lima mai e lua ia na whawhanga e sule mo tu tangata ia e matauli e lima fele a whai o tangata tato titi loha foi mwhalonga i saunoanga Yesu ia ole tā uala ia ele tutu sa foi lo tato whaatua ma le tūlai mai o le tātou o li whaola i le whaateleina Yesu o ia ma whalawa i lona mana e nāla iei o na
ai le fia afio tangata. Ia le na fai mai na ai. O le uma, o fu e to e inga. Uma wai ato se fulu ma le lua e ai le. Ona o le anganga ma le mana o le tātou i whaola i lona tino ma lona toto. Ia atu mai fo i la tātou o la wha le anganga. O le wha tupu al wha tua ma le tātou o la tadi tonu i le atua. Maana ngā luenga ma mana maona ba benga i whai. O le ola soifua na o le tangata soifua pe o tātou. Ai e tātou wha tua moni i le fitalai ngā Yesu. O lo tino le nei ma lo toto. O te avatu ia te utou ina ia whai ma whaola tanga ia te utou le lalona. Ia tu mai fui la tātou lang whale aso i o le nā. Pei fo na sao no pa tele ma siava. E se fo i ngā ruenga mea ai whale anganga. E se mea ai whale tino i tātou i saunia. Pei lau tātou whatoanga me mea na le tā pena le tātou o langa whale aso. I le lalo langi ni nei. A o le mea ai la whale langi. O le au mai e Yesu o lona tino mo lona toto. O lona winga. Ia tātou matao ma tātou tali tonu. Ma le whātua tua moni. O i tātou te tau nuua i le ola lai whāpapa. Ia ma le whāloa. Ma lo whawhitai. Se o le umalo ki whalongolongo le whasoa se. E me se kalangua ngi mea o mea ai. Ia, ai e se le tāua. E peo le tāpe nanga manina lava lea Yesu o na so. Amata mai ai le whanga fu. O mali vai a sasili. O le whama natu a lea Yesu yon so. Matala. Talo. A o le wha vai. Ia pela an sa no ia le fiona te ako. O lo fatu pe le titi. Fatu e Yesu le titi o na so. Le la wo mai ye. Le la fio Yesu la. Ai ku ngala ko. Ale e o magala le taimi tal suanga muli mai Yesu tula blaka mai la kanga fa la kainga ele tu wa no ina Yesu ona so ona ole ele la si le fia le Yesu la te le mafuta pe e ele taimi e tu wa pe ole ole tu la le la fio ngate wa malo losi ele so wa to toa wa le ko ku ele so sa va ngor kaimi ngai le la fio Yesu langi ala wa mafayon ku la e fola mata la ile talale do fia e pengo fatto molto fortato poco la mene ya sole ole ai fio wa la so wa ya me tu fo ere i longa fo yanga malo si kele le wori ia man ko fo ilanga mo lo wole se Yesu fa pe lo wori ia o mo fo ia tu lo pete lo como coi foi coi lo lang coi la lo que fa mo ka su se ia mo fo na ale no le fa mo ka po a ko le nga fa ali le Yesu to tu la wori ia mai fa sa wi pe ke i pe ke ru o fa ku ia yo ui o le ali ke pe ke oui, il faut que faut là on terminer on la taper na msauni o le taimia na foi lenga pa ia mama na va ia le o le fo male so i fu o le ngango le tu ele o se mana bang o le la a o le so i fu o le ngango le tu e se le la mon e fo o le fa o le ina ma le fa mausalina pe wa ato le la ngona fia ma le fia a wai pe fia malam lama mo fia kulo lunga ya lo folo ma fa lo le fina ngalo le wa ese le la ngona le o me alo fa le ngpa ia e pe o la sal na al termine o le fa ba wata ya ono e lo ba i longa va pe fo la sal le na te atu nei e tatu fa so e foi inga ia ka le e ti o fo si vai fa tu ala mkwa wa maloko bai ya te o fa ali fo ya Yesu le fo kwa mau manatu ya ko fo ku kai ar kaminye ole mana ya e sa ni ma tapel pena sa ili ma ka ko ai tanga ma nga fo ole nei vai tau o to tu i me tu puai e anga ya tu le tato fo la nga ila so na fio a Yesu le la il misterio misterio ma
o le misterio o le toe tu ia mo mo nga misterio mo mal mo mo le misterio mal lo le afio a Yesu le la fa tonga to ai le to mana via la ia o me o mai o le misterio o fa tanga ia le foi la ka ko ki savalia ma ka ko soifuai ai e manga ia wa e fa pe o tupu nei men fa pele o to nai mate ai le o mene tupu le foi ko ki soifu ka ko wola o le kako we are all participation as part of the resurrection o le toi tu o le li manumalo o kako fo tupulanga le o le tupu ya tato le soifu o le tu ya tato o le fa o lo ina fa tama ngani tato o le fa pe fa sa o le fi mo tako fa tu lo ki o le fa ina na lo fa tu anga ya tu la tato fo lo mo fa ngamalanga ile sa po le aso le fa malu le fio Yesu la ia ona fa pero la io Maria ma le au no sa lo me ia ma la wali ia sa i tuto e mai ka o le upu ale Yesu tanu na walu nga no tama ai wina mai le nga pa ia o le so ni mo ia le nga no talo e lo le kalesia ya so la iba le il no ben ai pela o le aso sale o Pentecosto se fulu ia so no venga limas fulu ia so talu to tu le ia o mal temi ne o fa ke me mar ke mi ola ai o le pese i o le aso sale Pentecosto pe o le aso le nga makua i fa o loa fa te maha inga ina ila uso ma la to na ia le nas i le me alo fa le pa ia o pe o nga la o le ko ese popolo pe o nga wa ko le lo ko kama a pe o vai tau nei mana ia la ko fa fonga ia fiunga le tu ia sta itasi i ka ko fa sintusi ia o mena tupu ma fa la ia o le ri ma me se ka ko anga ia i ma le fa ngolongo aku i le upu to mo le tu e fa to mta o tato e o tu langa mana ia ni vai tau o le to le ai a o ra ka mi le ia pe se ka mi o se Pentecosto fo o se o lo fo o se me ai fo fango le ngango le tua e tatou o tatou te moe la e wala la mo e pe o se mana Ole ia aliva sa nga patele se le mata ngo fili ai vai miskeli o mamalo le sa miskeli o mo ole tu Yesu tatu fa tonga tu ele o tianga tonu o le lona lua o le fia ai Yesu i le langi tatu fa tonga tu ai i le mana o le manuia i le langi pa longo le matango fio fa upunga i sa o lona toro o le fio i fo le ngang pa i le au apostolo tatu te fa tonga tu ai i le loto mama ma le mafaufa le lona fa si tiang o tino Maria le lang ta tot fa tonga to i le otianga to o le lima o le fa maluina silio Yesu e Maria ma o Yesu e Maria ma Joseph fa pa ina le me mulmuli wo e ma o si me mulmuli usa fu atu i misterio ne tato o lo vai o ma fo tula ia le fio Yesu le la fio le la tu sa le wa fio Yesu wa umala na ngaluenga o le tongi o la ina tangata e pe sa o pa ke le pe pa sa o mai o wa fio le langi ma futa malon tama wa umali taimi o la na ngaluenga le la o tu mai lo le faulta e ngalue le tangata e ma fa o ngal tangata ma lo umai lo le langi o le tu e fa ma malu le fa pa i yanga le fa le tanga le tu mo tato io lo nga vai va fa lo alo aftai e me so fina ngal vai ngal le lo fio ngal tiako wa le wo ka ko o ngi miskeli yo fa la ma miskeli yo ma man ya o le talo mo na mafuanga i o le winga le ole o mta upu ne yo lo motua vai tele le fonga va o
o le tastol pa ia. O le tua o le tamā, le tua le alo, ma le tua le ngangpa. O le maua ia le au, ai kalesia kerusiano, ai le talia le whamai lea, o le tastol pa ia. Ele la vea oe le kale lau e kalesia i lalo le saufa inga kalesia kerusiano. Walanga o le maka upu leo le vai. E no e tāua ia o le mele a mai ele kalesia. E tāua le tāua o le misterio. O le misterio o tātou malmana mai ai. O le mea lilo. O le mea lilo le nā. Na o le tua ma le kalesia nante si la fia le mea lilo. Na o le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngangpai. O le mea lilo le nā. Ia e tāua e tolu persona. Ia e te si le fia le lei o le upu persona, o le upu eleni. Persona. Lono winga o pengi mask fo ia. E whamatala ai, tau whamatala ai le winga o le persona. E ese fo linga o le tamā, o le alo, o le ngampa ia. E tolu i potas, vai, e tasi ale atua. Ni misterio la ngai. Le tau mwhai le kalesia. E alanga e le mawhai na tātou whamitala le misterio. O le mea ta ua o le misterio, pau ale mea tātou te. E ati ai le maai, e leina amai le ka. O le alofa le ngā o le tu. Le alofa. Ia vai lai. Le ala afio Yesu le la. Ai awina mailo na tolu o ipotasi po persona. O le anganga pa ia o le fisosoani. E le se tamai mata upu ia. E tau mo fai e vange i lo poto faltangata. E ke malemo ai. Te male tua vole tala vole lele ia sangato Augustino e watu fumai e wako. E li mai ka mai kiki le vai vai. I le uniongi le mukafa. E fesiri aku lukaka. La le me fai le vai vai lo ne menga e me manga e mai male samila le ku kongol o langa kama i pule e li le onyo e vai ku lo ka ke le mfai na fai le mel le winga tonu le ole o le o ngale kalis o le misterio lilo le na e male pe ele ma fa se kulo e male pe ele tangata pe aku malu su ele mavo fa ia le ka ku ki vai su angi fai ya mo sanisi fai vai nga fo bo isi fai mai o la ku nga e kau fa makala mai ai e fiu tuli le misterio na o le tua ni fai na tilan silfa le tua le tamale tua le alu le tua le nganta o le misterio na le fai tangata o le tua tasi ai tolu ona persona. Ia. O la tale na tilo. Langa o le mata upu lea. Langa fo i manatu tangata. Ia o te lefi e tautala isi e kalesia ia. A le o alonga ku kaiminge kau fa pea. Sa mole ku ketsia. Ia se me lele. Ia o la va fianga fai. O le kerusiano na tusa ma le whaambai o e kalesia so whatas. Langa sa uia le fongole. Na whaamaningo ai o le autasinga o le kalesia kerusiano so whatasi. O le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngangpa ia. A ele karikoru, kaunga e whafo mali mawha. O puku sao. A ko inga ngo mako iai le. I le whakuunga o le e kalesia so whakasi. O kalesia e talitonu i le tasi tolu pa ia po le tolu tasi pa ia. Langa lewa langa mai ua o i mei. O maka upu ia lewa aifunga va. Ia ngau mai ala ia lea fu lele kako walu i le lau whau malu. Malu le soifua iake o leo so malu. Ngau mai alo kua e whalongoku wa bad mouth o e lau e kalesia e lisi kaka i lisi kaka. Eva bem. Mai le fatu ngo le kalesia. Kau faku le kiki o le apostol. Wa kako kilo le ia ese mai evangelia. O tosi umalang kusi a Paulo makusi le apostol. O kua ko ko. Le aka ke o kemini.
Wa ese le kaiminga ngana ai tangata le taiminga iai ma Yesu. O loa mori mau, ma le whaatupunga le ngangpa ia le whao sofianga le ngangpa ia ia lako. O lo lau, ule koe, ia la kako vaila ia i le aso le Pentecost. Ka vaile le lau nga fula pe keru nga whaienga. Ai whamaile le mori mau. E o inga ngana ese. Kasi le launga ai malamalama o le ngaluenga ngale ngangpa. Ai vaila ia le mana, ia o le mea la tupu i le aso le Pentecost. Ai whamanatu pele kalisia. Langa whainga tā, o le aso whanau na o le kalisia katoliko. O le fioifo le ngangpa i o wha o lole o apostolo, ma matalona fatu mai titi o le kalisia. Ya. Malo vastai, tai rau fionga te akono. Wa amu ia maile le mele oi. Rau fionga pante. Le o onga le kalisia i le mele. Le mele o le tastor pa ia le pe on sau no ia le fionga al tiako i le tastor pa ia le tua le tama le tua le alo ma le tua le ngang pai e o Silvia foi ai e o la onga le kalesia ia o le fatu tuanga le tanto no le cristiano o le tua tolu en persona pe tolu na impotasi tolu tangata i tua e o le foi fa o le tangata lon fatu sale mana vai ele tua no tolunga no fofonga mga luenga uma CCS o le aso mulburi ia fa o tangata mana vai ele mana banga so foma le o le tua o le fongo nga fa pe mea ale tama le alo ma ia ka ko fa ia si ka ko fa kusa e o le misterio pe se fa atatanga pe sa o ia ko no le o le misterio di loe ele mausia e se mafofau o se tangata soifo laulanga e sea o afo ia i la tatu o ia le pisia i le angasali le ala fo le nana laina le mawhai se tangata soifo le ulanga le na fio mai ale tua e mamata si le angasali soifua tupu tangata toi momole e taulanga ia maangalo le winga le na o le whaaratanga o le maangalo ai na mo le whaole ino laulanga o na o le angasali e le failang ko fa manga lo sisianga sala e na paule me o le tua alofa a fio mai o fa wi e se o manu mo pa ia e fio mai o wale so i fo pia ta to la ne ai o le winga o le fasili fo le tau tai finga io no le mele sa mo tia ko no tala ya santo costino hipo e el menal to me titi sa ta fa o le mta fa tulo eli le no a o le tuole na he talo to mai kiki fa kauva le alai se va valia como meditasio le no ni tenta ma fa o santo costino le ale winga le ta stol pa yo le tuole misterio ta o tulo to mai kiki le fisili e po ala menga fa eli pule lo ngire mai uma sem fa ko costino that's not possible ikire mo fai li do watu to mai kiki va pia e fengo fia kulo o mero samilo menga ke mafofo e paso lo mafofo e kiri mafaya ngai ma mai le winga ya la tele fa pia la o le tu fa panga no fa pia tato ai pa wa le ngo no male o e tato talia le o ma e tato mala o le tu le o lon fa tu sa ya fio fa no fo ali o tato le tamale alo male o pele foi fa lo ko luse e sia o le ko luse le o fa lo ngo ka ko wala o angale kurus pa ia ka ko kire malo o suri ita to le malo le to le winga na pa piso ia ma me uma la vale o ngale kale si ai o le mana ia pe le fuia sa mo por que ko mo ko fa so le melo le tasi le la unga e mamla mai ngana se ele mo foi se tanga te soi fornga me nga pe ke bo o que fia causa ka luai o le ala pe fia ma fia ngi me fiu tangata ka mo fai e fau ni vai te me o ale ai ele ma fai nga ngami o le kasinga nga ka kwala ya mamla mo nga ne fia laula na peche bo ai se nga venga si ese luna nga pa ia ma fa sofia ele fai la tato ele ma usie ma fo tanga ka so fu nga mamla ma pa wala le meia o nga venga le nga pa ia nga venga le tu nga tato tato fa tu ma fa tin le wa
moli mai ia pile fa mau ia e fa tatonu e tatou me ia sa faatino le auso ma le ua taimi o ua taimi o le foafoaga ma le faafaileina o le tala lelei o iesu keriso o le alu le tua lena di ua i tatou o le au kerisiano from mai le upu kerisiano o i latou e molimau ma molimoli ma tatatonu iā keriso e o foʻi iā i sia koiga o paulu ma iā saulo le sauāiga o le kerisiano ia faaali ai le alii mai o mea ia e lē molimau le afioga le tua molimau foʻi mea le tutupu ai le mafai e se auga kupulaga ge faatino i soifoaga atu ai se agaʻo le agaga o le tua faina faatinoina mea ia ma faapupule e tatou o le mea lea talia ia iesu talitonu ia ma lo kako faakokua ia o nalo tatou awala i malo i fai inga ko la sia le sila sanga kako ke paso ale o langa e a paole me o misterio le awala lilo e fa ale le tu e tatou ia ma le fa lo lo fa stai e le fa va vau fi nau le nganga le tu malta e moni le e fa so ai le nei fo va engole tanto por kala ia ai mana tu foi wala la sal foi vole so ia e ala i fa so ai lo vea ia ole fa o lo anga le tu mo la fiona pa tele va foi le fiona ti akona me sel fa tu ia va tu lava nol ni manu le toi nai minute ye mo tanto fa mole ia fa mai ai tu por kalami o ti akono po ni ia le fiona fa kere mo le mo fa malo mo va kai la to fa la be mo le fa foi na mo le fonga tato po kalami o ke la ofisiria ale mau mai ofisiria e le o fa sofia fo ma foi fa so ma me ia fa kere la to fa o wale longona ia e tata longo ma se fa pe o le longo le ka ni mi sa pe le ma vo mai ia ka ngaru le fa ko anga fo ia so ia ile ya longo ia ata ia tamo mawa ma fa sai fa lo ko ai o le la fa mi se sa o le lokulunga ia a fo lang fa fio sakala meta ia inga mai mama e fioale fe au e a versa krameta ia como kalmisa ma tanga te murmuri ka le longo fa lo ko ai lo wa fio mai le ia pe o le winga fo na tato po krameta ta longo ma se fa ia o no tau longo tu puedo tato fa tu e tarsia ia ve o se vinga ile tu ele o se vinga o tato ai fa mo ile ngang pa ia me ano fa sofia e mo nga wa fo fa fonga mai tato puleanga ia fa pe fo ila to fie fa tasi mai tato po klam ia mo le to fo mo nga lo fo fa mo le masina ne bayaso ia o tato lumana ia tuaile masina fo yo o le masina o mel masina lima ia o le nei tau sango la tatou sabalia ia ai au ngā fo i tatou te ta pelpina tuai a wale fio a Yesu le lang ia mala so fa na o le kale sia saungi le ka ko au pengo lo salio mala tu sta mala tu spa ia manu ia tele fa sa nei vaias alo sa no lo fio pa te ia o tatou por kalame na mo le so mal nei vaiaso anu tua pe pala pe ele ale longo masfa e ka le anga e tupu ai le fa tu o tau long e oi fa tele la vai la mai mo mai tanto fa dai fa tasi le fiona pa tele le foi le fiona ti con mai se le fiona fa tu ya mo fa so ka ko ngal siliam fa ngolo ya ai fa manino e lanto nei ia le fe au ma le tala le lei ya mai se le fina lo le tua ya tato feilo il vai sfo mo fa o ino tato por kalame pe mo li lo to so fu e manuia to e ngole so so fu